Svečana akademija koja je priređena u okviru Lazinih dana počela je intoniranjem himne Bože pravde, a nastavljena je izvođenje bogatim i pažljivo odabranim sadržajem koji su pripremili učenici izdvojene jedinice iz Varne. Mislim da je to jako u stvari zanimljivo što su to deca u stvari iz Pocerine, čiji su preci bili učesnici Cerske bitke pre svega, a kasnije i kompletnog Prvog svjetskog rata. Sama ideja o organizovanju ovoga je bila moja. Međutim, naravno ništa od svega ovoga ne bi ni moglo da se uradi bez pomoći svih zaposlenih u školi, pre svega kolektiva u Varni, a naravno i direktora i zamenika direktora u matičnoj školi. Pre svega data nam je apsolutna sloboda u svemu ovome što smo uradili. Najveći teret svega ovoga smo podnijeli koleginica Jelena Despotić, koja je nastavnik srpskog jezika, i ja. Akademija je najpre bila planirana za sredinu maja, ali zbog situacije u zemlji pomerena je za prvu sedmicu u junu mesecu. Kako ističu nastavnici koji su sa decom pripremali program, prezadovoljni su njihovim zalaganjem i radom, a kao najveći problem izdvajaju sledeće. Definitivno uskladiti obaveze sa časovima iz razloga što je škola u Varni izdvojena jedinica, pa učenici imaju autobuse u određeno vreme, ali su oni naravno uvek našli vremena za to. Koliko je njima bliska čitava priča, ovo su učenici od 5. do 8. razreda, ako sam, koliko je njima bliska priča Cerske bitke, Velikog rata i tih istorijskih činjenica koji su nedaleko od nas? Pa njima je izuzetno bliska ova priča, upravo iz razloga što su oni sa područja gde se sve to i odigralo, tako da zaista mislim da su se jako dobro snašli u svemu tome. Kroz ovaj program oživele su uspomene na Živojina Mišića, majora Kursulu, đenerala Stepu, a čule su se i pesme Marš na Drinu, Plava grobnica, Tamo daleko i druge.